Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah yang dikhususkan kepada almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Mudah-mudahan berkah syafaat surah Al-Fatihah menjadi asbab beliau mendapatkan nur cahaya di alam kuburnya dan menjadi sebagai asbab untuk mendapatkan syafaat kala di yaumil akhir. Ila hazihin niyah kulli niyatin salih ila khatratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwah almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama, Polirisia ge eganna rupanna amateang termasuk salah sidi jaminan polirina bita man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fahuwa sahid hatta yarji. Nani gini kita salai wibolana nasibawai akata matuntu pak bisa ngagama, maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang, tapi palga dosa risesena atau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nani gini tau malasa sesusiwani si tau tu dosana nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali maladak masahara nyawana na rekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang karena masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu pak disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tanya pacalangir tapi berakat narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomoton na alena anak da almarhum
Makada angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala. Sitongan na din na layolo. Ano po ranapatan tu memang riolom sebelum na maso mitatajang. Jadi itu dito okolino pura memang ni naukuro po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru yero makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema decega atau de napat tentu memang ni pong Allah Ta'ala ya ropair. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji memang ni etana tutu okolino. Narima kona naro alena almarhum seko mematomi ropura nak janji ngokiolo na pong Allah Ta'ala. Dena mungkin masuk okolino ijajiangan nareko dena pura mak janji okiolo na pong Allah Ta'ala. Maka dah memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gemis sangi maka dokki romatu amatengan na. Pada to idi makokoe deki gaga misangi maka dakin rogang ka atutungang mate pi na peris sama kada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nairo na bita ang kapasan na lokoridi maka de na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakalaki makokoe. Iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija ta syukuruki nalengi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah. Sabaraki. Kemudian ia ko natentukan ipong Allah Ta'ala. Maka danoli ili sulori pamasena. Tatarimay nasibaway ati malapa. Maka dain pong Allah Ta'ala ya ko maka dain nabita ya ko den ulit tarima ya ropa tantuan na pong Allah Ta'ala hadis qudsi maka dain pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suruh salai bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suruh ni sapapung na sompay aja na naya na sompa ko den na melot tarimay anu pure upatantu iro. Jadi talum itu nasorongi syukuruki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anakta tapakkalullah atawi papada nabitta wattun namate anak aronena karena nabitta mabicu mo bikasi namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Wattun namate terri nabita. Gangka marica janggona marica serubanda nabita. Ada riwayat mengatakan bajunya. Terri nabita. Jadi itu kotoko amateangang. Dena marigaga to terri. Aja tak kadede na wad diteri tay ko maamateng ide nabitta sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malappa tapi magi na teri nabitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lawri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mate nasabak papujin na nabita loko anak-anak disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po ng Allah Ta'ala na totari de na marigaga
ia minadena waddi koto teri tapi ati menolak ketentuan Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umate dena waddi to teri. Iya, de mesti ko tengerangiro de na marigaga. Tidak masalah, tapi denang kanalap polo ko tie maka da ikhlas ka terima puang aga pura tapat tentu enggak. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalolo atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija puang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngena nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak ciddik betul ngena anak lotung ka kasih natako mabicu mopi na mate. Sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yero na ero. Na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanja na aga na sa pong Allah Ta'ala. Maka ni pong Allah Ta'ala, he malaikaku, angka aga-aga dimunri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak. Aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawijabijan na mau pa imunri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna ni kapaka pere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami menipong Allah Ta'ala supaya salama ia nanae salamatui kedua tau matonna salamatui silasuranna ia roja jimat di mondero. Jadi ia ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng nasabak magai dalam keadaan madeceng muinuli ipong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kama gara-gara ya romatu nana romaraje matu na ya naro solangi tau matonna ya naro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmana tu ya kona nama semoki pong Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milau dong aja na idi mangatoro palngilorata iya ko to mangilau doang. Ia tu makan jala dapat doang toko to makada epo talenga ia mapede cengil lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tania nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betul ngan napa pedale ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela mereka to makoro ia waktu nama motoro si gande-gande baine na kasih lo bere jama si san na ia lengoto macan ring entah mana to na pasalingku de to nanite masigi mereka makoro tau pak ia waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate nama bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi ce de poh de nan ruletan kong kana pau makoro jadi engka tu tania pa pedale ya lengnya tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala ya na riasan istidraj jadi don rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawe ke po Allah Ta'ala. Ia mikona rekong kapak bere yang kagaga nalingi pong Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asarna. Ia nama kay kamakoko. Pak makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya pokok tahu sogi-sogi memang mo de to nano ya pokok tahu sogi bunga poh modal tu tali wali-wali kong kenapa yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan apa mapunai jabatan boy modal itu mereji-reji
Apalagi ko tulisan juto ni. Ay madari to ya tu taliwa-liwa tu. Iya. Madari na mo sandala na wicang ato. Na mo sandala na dito nule baway. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, yaitu tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cede di pada si tahu pa kanja mu je iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make itu. Iya, jadi menghindari itu. Nah, kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesidin na keluarga ima gibija-bija ima gitu matoy. Nomor sidi manassalatu pak dong manasa. Namutan niya indo na, namutan niya ambo na. Yang penting salamui na salam mato yilaw dong letu niya tu. Nasaba nabita tu kan pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Iput tak dampengang isalang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat. Tak dampengatoy tau matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Gitu. Jadi itu pak dongan na nabita. Tapi iya ku ya baca pak bu maripat. Ya naro pak dongan de na mega cincolan. Iya ku ya pala mui. Ya mi kode ta pala akarabani po tak dampengang sininna salang arone salam makun raye tau matappa arone we tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe iya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampengang sininna umat na Nabi Muhammad ma iya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni ma kanito kunro ko namun iro dito dule baca iro. Kemudian makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara ibani karbani po tapasalama ka nga wijakku almarhum tapasaginay yang kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasiruntu isyafaat na alimalabina nabita Muhammad SAW po tapasi baway golongang iya tau angkay mo masih iya na romagamparo. Jadi di maniko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro pak doang tanya tau mate bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko lalaku buru tapalingi cahaya matu lalaku buru ko mate po tamasay ka ako surimon ripo tapasirunto ka si basyapaat na nabita iro aja tak kada tau mate mi bawa napa terlamba iko mate pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya napa yolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay iro. Jadi narotilaw ko to mapura masampaja ko de na mega pa do ngatisang yaman naro po tapasalama ka kasihe kolino kemudian iya komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angka tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan na kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yan pura na ibaca pil alamina innaka hamidun majid ibaca ni ro. Tapala manamoy ro to. De niya pala. Iya.
Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pun milo alin runga ngak lokori di poliri pacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapa calan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa petanana atutu ngelino wal mamat si bawa petanana amate ngenge wa min fitnatil masihid dajjal si bawa petanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca okko capak na tahaya sebelum beresal lengi. Tak apalah icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apalah si badan du ma puncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu jadi kemudian iya tapi sitongan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang nomor sidi iya ko tama ki WC na to jambang kita tutu yulutta jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi care-care gi iya tatutu pa ya tukong katau buang air besar na dia na tutu ulun na patak kalupat tu ay ganina kan nakapa maka da matoni de nang kanitutu ulewe apa irisan yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu ampai itu matot taryolo na memang renala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, ajak tabaca itu asang nyoko batuki buruk ko toloki buruk. Patak kalupang itu maka ketika toloki buruk hajianu indo upa ya no dah aja. Iya. Itu nasabari tena patak kalupang. Jadi Pak maka tiga tu na baca mana tu betul kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman rek no makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai paterrugang ka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to iya kena ada bisa nuqri'uka falatan salipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa pateru kong kana tak tasure baca ro angka tu pagoro maka ya katani ulu angka to maka dana mode ibaca bami berdoa ketika sampai sanuqri'uka falatan sa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringan ni tabacangi suratul Fatihah siba surah Al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 2 telu ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal ya kotoloma secara kuburu termasuk itu dibaca ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya tu baca ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca ya jidun rupa tu ya koko ki tujunna aje na biasa tiak katani aje na ibaca ya tu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya koko ki tujunna ulunna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah apa iya tu tau matewi umuruna milatuk tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP we kalau lipat dengi
na to ma WA ang ka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamato na pangkamanat tama makomati tu tau matebe ia ko ikiringang ipahala tama manamoto o kopya surimat mon rimato na pamoba makiro pada kong kataw matalipo pada kong kataw ma WA ya kumati HP ka denoni tapi yan ay aktifkan pemang ternyata kemana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok kokotanay ipancaji polok kokotanay pe mangiparewa mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra okko pe matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na ya romala mandecengi purai akiringan sampai itu jadi aja tak kada mati ni de na gagal letu ni de maka dai nabitta mape nabitta ni law dongang itaw matewe ko de na letu pa dongang ito kala maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amanas sarata